I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan snimak. Danas ću vam pokazati kako promijeniti ikonice, ali ne na primjer sad ovo Minecraft, ideš desni klik, properties i change icon i pa se tražiš, nego kako ove ikonice, znači to i to, kako to promijeniti. To ne može, evo gledajte, idem tu, properties i ja da gledam koliko imam gigarama, procesor i ostalo, gledajte. To sam pravio tutorial. Znači to, a ovdje ajde, properties, local disk C, local disk D. Ne znam. A to ćete raditi ovako, desni klik, properties i ajde desktop i idete ovdje customize desktop i tu nađete kliknete na kompjuter na primjer i change icon i onda nađete tu igricu, tu ikonicu, to ste instalirali i onda kliknete na ovo i ovo i idete change icon. Ali ovo su dve različite, znači ovo je begin full, ovo je recording empty. Znači ja sam stavio isto nek budu, sve mi je. I to onda idete change icon i to je to. Evo imate i za my documents i za sve, što ne možete da promijenite ovako. Znači ljudi, to je manje više bilo to za ovaj kratki tutorial. Lajkujte, subscribeujte i do sljedećeg puta. Goodbye.